Afɔku ya ne dzɔ ɖe ame aɖe dzi le Sogakoƒe nye ya, si ke nye on the 1st July 2023. Meke dzi nu ya dzɔ ɖo ŋutɔla aɖe si ke yɔna be seamstress alo le yevugbe me geɖe be seamstress. Eƒe dɔwɔƒe alo eƒe shop enye ya le Sogakoƒe ko fike dzoa tso fike dzoa me la tso ame aɖeke menya dzoa ƒe tsoƒo. Ko dzoa fia nu sia nu yike le edɔwɔƒe afi alo shopa. Amewo ƒe nutɔtɔ alo amewo ƒe avɔwo, enu geɖe, machines, enu gbogbo zã yi katã efia keŋkeŋkeŋkeŋkeŋ. Wonye nublanui ƒe nya nye dzɔgbevɔ̃e yike ame aɖeke megbe dom ɖa be nu ya va dzɔ gake edzɔdzɔ hã ho. Mawo ko nye woayɔ edzotsilawo alo dɔwɔƒe yike woyɔna be fire service kaka wova ɖo afi ya ko nu sia nu bi dzo keŋkeŋkeŋ vɔ hafi wova ɖo machine gãgãgãgãwo, amewo ƒe avɔ xɔasiwo, eɖewo xe faa da ɖe anyi nye material xɔasiwo katã wotsi edzoa me wofia keŋkeŋkeŋkeŋkeŋ. Ko mía nɔvia ke dzi dzɔgbevɔ̃e ya dzɔ ɖa, ye ŋutɔa menya leke wòawɔ ta wokplɔe ɖa le afi ya. Ko enye nublanui aɖukpoeɖonya. Enye nu yike ne bu ta me hã yi katã eva trɔ zu eganya. Ko va wɔ alea, mía nɔvia ke ne dzɔgbevɔ̃e ya dzɔ ɖe edzia, etrɔ va anyigba krakrakrakra fike wògakpɔ ge la gadze nu ya gɔme. Ko va dzɔ be ne wonye be ame aɖe kpekpeɖeŋu aɖe li wòbe yeawɔ ne mía nɔvia, ate ŋu adi mía nɔvia to assemblyman dzi alo Ewenyigba TV dzi ale be woake ɖe amea ŋu.